Салом алейкум, бародарон азиз, шумо бошед дар канали Добрый Таджик. Бо шумо ма конечно назар. Бародарон азиз, чӣ хеле ки дина диден, дина видео бировардам, аз ҷиҳате ки ма полни Добрый Таджика ба забони тоҷикӣ мебарам. Рости гап, ами ажиотажи видео, чӣ хеле ки дар комментариҳо бисёр комментарӣ шид, халқи тоҷик мара дастгирӣ беҳад хуб мекунанд насиб боша. Масалан, мо қайтем, хеле хурсанд мешавам ки халқи мо якҷоя шидистем. Аз ҷиҳате ки бисёр обращение шид, ма уҷа инстаграм мондагим ку бисёр одамо да ман аистанд. Шумо чӣ хеле медонед ки да Москва вес Россия да карантинай, именно Москва да. Аз ҷиҳате ки ма ҳама ҷо маҳкаман, бисёр одамо бехӯрока мондагиянд. Чӣ бигӯм, уже да и вақт ягон урӯз да назарат наметавонам, вақте ки миллати хеле да хеле пастӣ задагай. Чӣ хеле медонед аэропорт буд, хай шкуна хто аэропорт дега Тоҷикистон дан уже. Бо хай хеле халқи тоҷикига да Россия ки любой тоҷики мо кор мекунад суми квартира бо оилаша хонда, масалан барои хӯрока кор кардистанд. Ози карантин, ози Москва беҳади бад маҳкам шидагиай. Мақсад намедонам халқ чӣ кор кунад. Халқ чӣ кор кунад, бисёр одам омадан аистанд барои хӯрока. Рост гап бародар азиз, да и дуруни вақти карантин да я темаига шидак, мо ира рости гап ҳеҷ кара гуфтани набудем, но ози я моменти ҳаста ки и историяи беҳтарина агар шумо бидонед хеле хуб мешава. Рости гап як мусфед, як падар мувори одами гара, хай пиронсолай мехостем ки камтар буҷа ҷамъ кардам, рости гап мехостем ки ҳаҷ рӯй кунем. Аз ҷиҳати ки мо ҳама чиз тахқ кардем, виза пиза ҳама чиз гирифтем, ҳаҷи мурада гуфтем рӯиш мекунем, хай мусфед орзу дошт. Баъд рости гап хай мо ҳама чиз кардем, мо одама рӯӣ кардем. Да Дубай буд, рейс через Дубай буд. Вақте ки дар Дубай будан, уже оказывается Арабистони Саудӣ маҳкам кардам ҳаҷура ки ҳаҷда мумкин нест омардан. Баъд хай бо чӣ мешид оянда мо гуфти урсо ки рашид вад карда будем ки мебарем мерасонемаш, бо хай буҷети кам дара суми ки доштаги монда, хай ягон положение рӯиш мекунем. Ҳамин ҷиҳат ки Арабистони Саудӣ маҳкам кард, мо мусфеда обратно гардонем овардем. Мусфеда гардонем овардем, хай падар ва ҳамчун падар мо шидим мусфед, даш завоб задем, гуфтем масад мусфед зиқ наша, иншоаллоҳ ҳамаш мешава, расмотро рӯӣ кардем, иншоаллоҳ рӯиш мекунем. Бародарони азиз, ози як ҳолате ҳастае ки дар Москва ҳама карантин шидагиай. Рости гап ма дар ҳама ёшим камтар исзада усзада сум ҷамъ карда будам, гуфтам тобистонда зан мегирам. аз ҷиҳате ки тобистон зангир будам, хай на мусфеди хеле шид, бо халқ карантин маҳкам шид, камтар зангирӣ қафон зад. аз ҷиҳате ки хай сум ози кор нест, берун аз хона мо намебарем ягон тамом. ҳамин ҷиҳат зангирӣ қафон зад. Рости гап бо хеле моменти ҳастае ки карантин бисёр халқи тоҷик навистеста ёрдам. Ман наметавонам шумо дар ҳамаша нишон бидам, аз ҷиҳате ки хай гуфти урсо некрасива. ҳамин ҷиҳат зангирӣ қафон зад, ина насиб боша камтар буҷет вилоят мекунем барои халқ ки ёрдамшон бидем. хай номус тоҷик, мо ҳам як ватандӯст бояд бошем, ҳамдигари да ҳамдигар бошем, барое ки шояд 100 рӯз шоҳ, як рӯз гадо. рӯзиш мешавад ки ман да пастӣ мезанам, иншоаллоҳ одамое ки ман ёрдам додам, ҳамон ки маро ёрдам метавонанд. ҳама каса дастгири ҳамдигар мешавем, иншоаллоҳ ҳамин чанди буҷет дорем, ёрдам чанд одам метавонистем ёрдам мекунем. хай бародари азиз, дар ҳамин вақти карантин, вақте ки дар социални сетҳои ма бисёр одам навистестанд, рости гап бисёр рӯза ман намешинам, бисёр бачаҳо шиносои ман мешинанд ки ҳамин аккаунтои маро пеш мебаранд. баъд як бародар, як менеҷери ма дар ман биромад ки масалан бин як бародар бисёр илтимос кардааст ки ҳамида ягон дасти кумакамона бирасонем. хай ман номеро шумо дароӣ кардан, ҳозир ба шоҳидии шумое ки масалан дидаистен ҳамин видеода, ман зангш мезанам, шумо бахабар мешавед чӣ гап рафтаистае. бо масалан наган ки гапи туфтаре холия зад нагуфт, просто ба гапи пук ҳичи намешава. ози зангш мезанем, ҳамаша аниқ мекунем, иншоаллоҳ дасти кумаки худмон мерасонем. алло, салом алейкум. сози хубе ка? меша шугунаи худо ка? ҳама шугунаи худо соз хуба ка ҷон. номеротон рӯй кардам, гуфтан чӣ положение дорем, чӣ шида ка ҷон? бародар Руссия ва мо ҳамин бачаҳои хеле кори карда карантин курсида
نه اکاجون شما ما دا بگین مثلا خیلی شما دابرون زندگی میکنین؟ ما دابرون نکنیم چیزی خوردن برنامه اجت که کودک هستای اجت که زنک هستای ما انشاءالله شما دیوردن میتیم اکاجون دامو تلگرامی نویستگیتون آدرسون رو کنین مثلا باشه پیش میایم در کورشا بو قطع میریم چی پروداکتی باشم چی زرکور خود نمیخری اپلای میکنیم با مقصد یگون شرایطی که چیزی در کره با یگون بودجه میتونم برای کودک برای که دستش یگون چی باشه باید خیلی این روزایی که خودم میدن روز تا 5 میگن سکره سوی مینیموم یه ویدیو میکشه خیلی برادرو دستی ما چی میه میریم ای برادر رو میبینیم انشالله میریم پروداکت میخریم کنکرتنی خرید میکنیم تمش با در خیلی فهمیدین کودک داشتن یگون سون برای دادش میتونین که خیلی برای کودک وزبینده مثلا در غریبی باشی تاجیکستان نیست یگون سون دادش میتونیم تمام پناه ما با خدا یا دعا کنیم برای خلق آدمایی که در همین شرایط خیلی شرایطا موندگی هم кто не знает, короче, сейчас едем. Короче, много чего писали в Инстаграме. Много чего писали в Инстаграме. Потом едем помогать одну семью. Поедем в магазин, продукты купим. Брат мой красивый. Спасибо. А пойдем, ну подъездаем. О, как бы проблем. Хоп. خن اومدیم دومی ای خونه خمایی قدر دور پیش دومی دیگه گفتیم از برادر رو میگیریم میبریم مغازین چی پروداکت در کردن یا 4 کس بودن یه دونه زنک کودک دارن کم تا یوردامشون میتیم باگونشون ازشون میتیم که خیلی روزی باشن خیلی ظلمام میرسن همه چیزا رو سیمکا کردن نمیفورمون چی خیلی کادر میمونیم خیلی اومدیم مغازین برادر رو گرفتیم اجازه که بسیار آدم بودن نمیستن جوابشون دادن چخیلی که ما جواب دادیم نمیدونم ما دا جواب میدادن موزی چیزی که سپیسکا میکنن میخریم میتیم اون نیم لیترمون تمام شی خیلی برادران عزیز چخیلی که شما دیدین ما رفتیم ای خونه ما کمتر 1.5 ساعت راه بود ما رفتیم پیش برادرمون کمک خمون رسوندیم ما رسوندیم اکا جایزون نیست مردک بودی اکا روز که مغازین در اومدیم گفتم اکا که چیزی مخولای تا بگی اکا گرفت خیلی خرسان شدیم اکا ما خیلی داول نشید خرسان شد اکا یگون چی کاملی نداره просто کار نیست карантин چه میشه آدمیزاد هم خیلی момент میغلطه که یگون کار کرده نمیشه با قضیش هم صحبت شدیم گفت که راستی خوراکان اسمی کوارتیر را داده نتونستیم با یا азоби хозяйка قید договор کردیم که التماس ما بسیم اینجا карантин بود شد ما شما کار میکنیم با شما میتیم хозяйка خلاص گاب روزی شده خیلی با اموت دوجه گفته نمیشه خیلی خونه میای همیشه فکر میکنی چه خیلی که در پاداشه نیم مردک تخدت بغلطی
як касига дастгирид кина бо хеле хурсанд мешавад ба худу қасам. خب برادران عزیز، بعدی که خیلی شما دیدین، در بعدی که دینا ویدیو برآمد در یک سوتکا 24 ساعته زیاده 10-15 آدم نویست برای کمک کردن. برادران عزیز، اما خفه نشوین به جهتی که من همتون در جواب دادن نمیتونم. با یک دستی ما دست دستگیری دیگر همه آدمو نمیتونه شده. من شخصا توقعیم شما بسیارین یک دکاسا میتونیم یوردام کنیم. آقا چقدر دیویژنی؟ شکر سوده رفصاد؟ خرید کردیم میریم. این مقصد که من همه دام خیلی نویستم روز دیگه دامی سیتواسیه غلطم که 4 روز 5 روز وقت دو قسم وین بهی ایدین اولی بهیچی دیم وقت دو قسم این چیزی که به جوشم دیم خوب دیم هم در فکر درغام بودم ای سر خستم یا که همی ویدیوی ترا دیدم باید تلگرام دست من بعد درم مدام نویستم که یک اوتیل بکنم جواب بدم رو من منیجر شدم خیلی هیچ کار نکردم. قاسی بانده زندگیه. ناکی ما که مایده تجزیه میزن میریم. حضور آمد کلون. روان دکترتون برای کرد. روان همه وقت سر بلند. اگه وزیر نشه. خب فیزه اگه چیز بو. شاءالله. روان بزرگ توی مشکلی هست. برادرانی که در اینستاگرام می نویسین در یک سوتکا زیاده از 20 آدم می نویسه. بسیار آدم می نویسن سلام علیکم برادر. با علیکم السلام. بچه عزیز، کسی که چی مروجعه داره، چیزی خواهش داره، بعدی سلام علیکم برادران عزیز، التماس چی در کار در شما، کمک مثلا چی در کار شد پر نویسته بمونین. از جهتی که نمیشه 100 آدم ده همون را علیکم بگیم و خیلیشون میگن که ما نویستیم نظر ده ما ده جواب نداد. اکا همی سومی ورده یادم برو وردم اکا جون همو تلگرام ده یگون شم ده نمره کارت ده پارتو التماس پارتم که گلام چیز یادم برو وردم روسیگا ده همو تلگرام روی کن اکا همو نمره کارتم ده همو برای ورد یگون شمی پارتیم. خب بخشش زیاد که نشند یادم برو وردم. همو تلگرام ده نیستن اکا. خب اگر شما در یک سابشن یک برادر مونستی که 25 بار جواب ده نو سلام علیکم جواب ده نو مقصد چی با جواب تو مامورم همو دما که مقصدی گپشن نمی نویسه برای همین جد شما التماس کسی خواهش یگان یوردام پرسی داره التماس پر را کرده نویسین ما میخونیم انشاءالله دست ما رسید یوردام تو میتیم خیلی نرسید دوگوی شما باشین.